Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, nigwe natwe imigano dukora umunsi ku munsi beguruka ku makuru na documentary haba muri siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'utuntu n'utundi. Bamwita Dr. Valentina, ni umumama uzwi cyane muri politike y'u Rwanda kuko afite agahigo ko kuyobora ministeri nyinshi mu gihe gito, kuko mu myaka 5 gusa yayoboye ministeri zigera kuri 3 arizo ministeri y'uburezi, ministeri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango na ministeri y'ibidukikije. Gusa kuri ubu inkuru iri kumuvugwaho nuko yamaze kuba umusenateri mu nteko nshingamategeko y'u Rwanda. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka ya senateri Dr. Valentina wayoboye ministeri zigera kuri 3 mu Rwanda, ndetse akaba yarakoze n'indi mirimo itandukanye mu Rwanda. Icyo nagusaba ni ukubana nanjye kuva none kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu, kandi nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Talk Rwanda ugakunda ibyo dukora, wakora subscribe ubundi ukajya natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi. Avuka amazina yiswe n'ababyeyi ni UWAMRIYA Valentina, yavukiye ahitwa Ishangi mu karere ka Nyamasheke. UWAMRIYA Valentina yavutse ku itariki ya 14 Gicurasi mu mwaka wa 1971. Amashuri abanza n'ayisumbuye Dr. Valentina yayigiye mu karere ka Nyamasheke, kuko amashuri yisumbuye yasoreje kuri Groupe Scolaire Sainte Famille mu karere ka Nyamasheke, ahita akomereza mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda, aho yakuye impamyabumenyi cyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubutabire ibizwi nka Organic Chemistry. Mu mwaka wa 2005 senateri Dr. Valentina nibwo yabonye impamyabumenyi cyiciro cya gatatu cya kaminuza yakuye muri kaminuza Witwatersrand i Johannesburg mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Naho mu mwaka wa 2013 senateri Dr. Valentina yabonye impamyabumenyi y'ikirenga yakuye muri kaminuza y'ikoranabuhanga mu gihugu cy'Ubuholandi mu bijyanye n'ibidukikije ndetse n'amazi. Senateri Dr. Valentina yakoze imirimo itandukanye hano mu Rwanda, harimo kuba Dr. Valentina yarabaye cyane mu bijyanye no kwigisha ndetse n'ubushakashatsi muri kaminuza, ndetse akaba yaranabimazemo imyaka itari mike kuko yabimazemo imyaka igera kuri 18. Senateri Dr. Valentina kandi yanabaye umuyobozi w'ishuri ry'ubumenyi ngiro muri koleji y'ubumenyi n'ikoranabuhanga muri kaminuza y'u Rwanda. Naho kuva mu kwezi ko Gushyingo mu mwaka wa 2018 kugeza mu kwezi kwa Gashyantare mu mwaka wa 2020, senateri Dr. Valentina yari umuyobozi wungirije mu ishuri kuri ry'umwuga n'ubumenyi ngiro irizwi nka Rwanda Polytechnic. Aha yari ashinzwe amasomo n'iterambere ry'ubushakashatsi. Nk'uko nabivuze haruguru, senateri Dr. Valentina yayoboye ministeri 3 mu gihe kingana n'imyaka 5 gusa, kuko yayoboye ministeri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango, ministeri y'uburezi na ministeri y'ibidukikije. Dr. Valentina yinjira bwa mbere muri guverinoma hari mu kwezi kwa Gashyantare mu mwaka wa 2020, ubwo senateri Dr. Valentina yagirwaga minisitiri w'uburezi, aho yayoboye iyi ministeri kugeza mu mwaka wa 2023 ubwo yagirwaga minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango, aho iyi ministeri yayoboye mu gihe kingana n'umwaka umwe gusa, kuko mu mwaka wa 2024 senateri Dr. Valentina yagizwe minisitiri w'ibidukikije, akaba ayo ministeri aherukamo kuko yayivuye mu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa Nyakanga ubwo yasimburwaga na Dr. Bernadette Arankwiye. Dusubiye inyuma gato, ubwo senateri Dr. Valentina yari minisitiri w'uburezi mu Rwanda, aha niho abantu benshi bamumenye kuko abantu bemeza ko ari inshingano yitwayemo neza, kuko akimara guhabwa inshingano zo kuyobora ministeri y'uburezi mu Rwanda aribwo mu Rwanda hahise haduka icyorezo cya COVID-19, icyorezo cyatatse isi muri rusange. Yayoboye iyi ministeri mu bihe bitari byoroshye bya COVID-19 ku buryo bitigeze bigira ingaruka nini ku bijyanye n'abanyeshuri. Mu gihe yamaze ari minisitiri w'uburezi mu Rwanda, yakemuye ibibazo by'ingutu byari mu mashuri makuru na za kaminuza, aho byarangiye amashuri amwe n'amwe afunze burundu, ndetse muri izo nshingano kandi abarimu bo ntibazigera mwibagirwa, kuko mu gihe yamaze ari minisitiri w'uburezi mu Rwanda aribwo umushahara wa mwarimu wikubye inshuro zigera kuri 2, ndetse akaba yaranatumye amafaranga y'ishuri agabanyuka mu gihe yamaze ari minisitiri w'uburezi mu gihe kingana n'imyaka 3. Ku itariki 21 Ukwakira mu mwaka wa 2025, perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyizeho abasenateri 4 barimo 2 bari bashya. Muri abo 2 bashya hakaba harimo na senateri Dr. Valentina. Akaba yararahiriye kuba senateri ku itariki 24 Ukwakira 2025, aho mu bandi barahiranye nawe muri izo nshingano zo kuba abasenateri harimo senateri Wigeze, senateri Professeur Dusingizemungu Jean Pierre, senateri Gasana Alfred, senateri Dr. Frank Habineza na senateri Alphonse Nkubana. Senateri Dr. Valentina we n'abandi bagenzi be bagiye kuba abasenateri mu gihe cya manda y'imyaka 5, aho iyi manda izarangira mu mwaka wa 2030. Reka tumwifurize ishya n'ihirwe mu mirimo mishya ahawe we na bagenzi be. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu cyagarukaga ku buzima n'amateka ya senateri Dr. Valentina.
uzwi cyane kuko yayoboye minisiteri zigera kuri 3 mu Rwanda. Nshimira nawe wabanye nanjye kuva ku ntangiriro z'ikiganiro cyacu kugera ku musozo. Bamubwire ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri Talk Rwanda ugakunda ibyo dukora, ntugende udakoze subscribe, ubundi ujye ubana natwe mu biganiro dukora buri munsi. Reka mubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza mu byo ukora byose.